was Visoni Mamao. Between 6/9/1955, telefoon aan het Okay. Hiervoor vat Mamao van Sauli Minafa doon sa Hanikukui may tukui mga fosang huli 65 kami huli ano Sauli primary school si classes 1 to 3 Upo. Di minat ni rak dari ri tay. I see. classes 1 to 3 upum 4 to 8 classes soon. Okay. Is 4 to 8 is soon. Kaya kita secondary di uputokan. Secondary di malah say la Rotuma I see. Ito la malah high school kaya Rotuma High School. Malah itu. Atau siang fakulta. Ini ai dari tepian buku ni isi ni office semua dari mau Laksi fiti. Oi. Tak habis lah sih malah. Okay. Habis ni mas Ray mas hoi ini yang ngambil ni. Terus malah. Rotuma tu kuahin tu air. Disrakti ni. Disrakti sebab kenaan Hosuliang morut. Adi tiki rut bersili. Ya kita rut training terus deh. Kacinti le. Kon wang hero sih full stuff. Macam? Rut katlik bersili. Form ta si hack bagai juga. School set tu ya costa. Okay. Bagai school set in 1973. Mis pas school set tu mga fiti. Ka school set ya kita enak ya pas school set adi si English. Mela pula qualify la sursi teachers college. I see. Sursi Corpus Christi. Oh, Corpus Christi. 74. Graduated 76. Mula si Corpus Christi form kita makaman course amat tu. Form kita ada adalah yang dia course junior secondary kanila la course primary. Memang lah si junior secondary. Okay. Manis bayi 76 mo bayi mo si rakit ilu si number 1 tak mo teliko so level. Okay. 77. Aldrig in Sweden get. Gang on minus. Oh, okay. More rakit full since 8 79. Kita ko tu yang lama fuan mau farak lalu. Transfer situ. Pun si malah ke office ni Rotuma mah. Oi. Si kita Islam lalu merak ni Rot Katoliko. Mau ya apa ini? Mulanya si rak tu. There's the big chance of evangelizing. Outside the church. Air. Macam fakultas apa yang dia umrah. Oh, may ata po masay malum di Rotuma. Itu in 1980 si high school. My goodness. 1980. 1980. Out in graduate sih ke Miss qualified lah aku. General subject. Okay. Wow. Junior high Mulus mengenai maths, geography, history, English. Wow. Kadang science. Macam mulai itu sih malah. Principal dia ada fiti. Jo penata. Fata esimo tapi ela recentissimo ya. Mo eu que ela no eu kita melok ela persurat mo. Oh, okay. Ini iris na hot ini USB.
Iris faksi specialized subject. Specialize eh. Na mo si ko kita. Fati at ste huwa mo ya o math juga di history. Ma English. Para i. Trail le hita. Ko wat wa English. Ne. English yang la no la ka se ka ko ni. Ta Fati ya o mlili mel ono math juga di history. para i. Belum mau form teacher si form 4 repeated. Form 4 repeated. Muli me 18 mo photo me hack sih. Wow. Rasi deh. 80, 90, 2004. Mau kau tarai an problem itu full road sih what student situ. Fakultum. Kau tarai ni kita. Pui hack itu. Pun full lah. Lại eh. Pui run tu ni form 6 itu. Awak form 7 jadi kamu. Eh. Orang am ko pelala. Air. Makalapang. Eh. Mau mesti fisikam ko la ren. Air. Rey, if I had compulsory, Umoli lang aro eh. tertiary education, ko la tu. Kami sekali sekali. Mau ko la ren. I see. Atau problem ni tak. Atau la fit. Atau offer itu. Eh. Belum situ ke ruang itu mungkin sesi mari dia walang matata. Okay. Ke industri marari oi itu itu. Oi. Sita no hitu. Eruan Maria. Mau si fau diom. Itu lah Sydney Australia. Baru si Amira. Si Bongul si Bongul tu kan dia cakap mata raksa di Di oi te. 97 we pulled it down and built this one. I see. 97. This is a really nice one. I say 97 to 2004 numero. Ang kula robo yun. I see. Ma kula yung na caretaker la. Yung no ma la no ma la. Eh. Okay. Kakopla ro. Pwede rin kakopla la. Eh. Kakopla la. Oh. La marakir. Ma if I had to say. But indos. If I had to indos. Terus tu matihan. Nebe. Maruvia secondary. Okay. Form 6. Maruvia siya nung sini ka makul. Okay, mi faus. 2011. 2011. Okay. Mo feng lu mo ka lu web. Pues la lu mas mon mas pe. Ta eh. Hanu. Lạ ngoại. Kopla. Find the caretaker who is here. Ihu ek. Ayer. Tong nang pong kismang fuak. Eh. Sekali le te tu. Ayer. And food post eh too. Mo often iti atau jen tu ni ni fahia. Okay. Asa. Kahim ya an ruat pak murid le graduate lepas pe. Okay. Tor situation begini kis. Lang aro te siya, lang aro te. Dia rian B.Ed accounting economics. Oh, eh. Terselah graduate mawan rapo. Aun rak. Lalau pote yo. Ilaw. Umurula chilul ma atapit lang. Hey, you can survive here. Yeah. It's a very free, relaxing, retired lifestyle here. Para i? Ika rei raku rei reserve food mo. Muskil sibu. Ano ba si rei ang Well, I think you have you have a professional attitude, you know. You just come, teach the class, and go. You do not need to be friends with everybody in the class, you know. You keep it professional, eh? kasi rei la put Nas classroom dia la foi. Ayer. Man yo kala foi, yo kala porta Eh. Advice this tala pola nasi rei form 7, form 6 ni keurer la vehe tu la lasi fiti. Ini iti ko picture kali maan areas
faksi famamau pausimo. That's right. That's right. Mala hilali Like teaching. Field of study. Yeah. Hila po ngaru. Ayer po. Hila po ngaru. Yeah. Kata mati po rei nuka academically weak. Malala rita treat. Ayer po. Malala rita treat. Si uf lari pakai uang pelaan nuan ni. Ayer po. Sar may kilas to mari vocational. Kula rita treat. Hila lili. Ayer po. Sa Rotuma Rotuma Atisa Rotuma. Pudili po ahoy matini. We seem to do really well in that We trade. do very well. As a seafarer. It's a tough job, but Rotuman seem to be, I don't know, anciently sailors or ayer po. Kadang talili ni. Kan ini tutun talili. Ayer po. Advice this la pula nasi oi la high strong and in terms of trying to find these kind of jobs or skills for the kids. Na ini oi iris malyara o kopla na kaya wa fangang. There you go. Reima capabilities and rate. Yes. Ni la choice to sila viver. Ayer po. Es haso lito la tokko lito Lite pagatok. Ayer po. Ni. Eru la fiang femerak la pula ini ali hiti. Tak kung orang cukup la pakai wa fangang. Ayer po. Kasi full lito la hilman etla. The teacher is also like a parent. They spend time with the kids. They know, hey, only itu ngerak si lili hanap sini. Aku meru kan driver, Ayo. So itu mah cukup lah nak kau stay in contact with the teachers. Ayo po. Itu lah dia ini. Ini faktor tak kata nuar. Fikir saya bayar ngeru. Bayar terfatunya. Ayo po. Bayar terfatunya bawa. Fatungan ni Rotuma Hanu. Ayo po. Wow. What can you say about retired and living here in Rotuma? This is pula iya retired life here itu. Retired life itu Mario. Ko retiring age itu 55 ni. 55 juta. May hindi ay lang. Ayo po. Ela pula Physically and mentally still ela pula rio active. Ela pula ang tapos si Hanu. Ela pula is out sa Hanu. Ayo po. Ela retire dum ela is very langoy Hanu. Marutu. Kalilire. No raksa. Mas po. Retired lang mula pula kay Shuang si Famuri itu mula pula utak po na hay ma. Ayo po. Ini rukun itu wala si modernization ka world cukup matok ni. Ayo. Sa no sa kailangan. Siya ni siya. Aku susunod sa kono hongam kita pia Ayo po. Para cukup dari yang multi ayer, cukup lah apa yang. Para Kapsikan kita lupa kita kini susu manual ano ka isla kaya ni siyang ayer kapsikan kita is very compassionate concern for each other. Moki mati ola pola kan disang. I hate to do viewpoint to do, but isla pola no. We still together. Isla pola no hang siya. Ayer po. Ayer. Ano is the viewpoint to do? Rekomor to ihidi. Ka iskalayan siya matir Ta. Isla pola disagree ere ko tihidi. Ka isnono mala. Viewpoint to do ka distira. Ayer po. Not po. Kumur mo ikatrer tiga hita ama. Kita iskop le fu le lita le fe ka na he. Ka iskala no la iska. Oh mas na fu to ka le. Ayer po. Not po. La la
kali ni orang lain sih lilit saya lah nih orang lain terakhir. Give some time matala ayer po. Ano kali terakhir lain sih lilit terus sakit mah, sakit kan. Okay. Is there anything else you'd like to add about being retired, coming back to serve in Rotuma, youths leaving Rotuma, going to Fiji, parents? Đây của nó có cái công đó là si mua cái ai lúc đó vì nhà cô những thơ mà phần đầu tiên là phiêu lưu lúc đó là sẽ nhận kia như cái này chỉ cũng có ai hết cũng có ta biết cả ini là cô là ít nhất là đi ni hay ta ko hari ini semua orang ko ini tori lili musik tengah Ta musik esau lili hari ini pun lagi sebagai lili fu tu kakoi tu semua non lili itu hari semua nau kota kiwai tu kau era Kiri tuan aku si mua. Kalau nanam silinder lah. Kalau yuta af, kalau yuta lala wak. Kami cuma funung. Itu si 2012. Itu Tokan ini. New dari apa sih? Tokan. Papua ka itu me pati. Air pun. Mahat kat esok. Har. Yung nakawala sa roof itu mengurai nyufa. Sebenarnya kalau pola, enam insentif si pemula ini, habis ternyata, organize hari dia, Isu silinder tu, isu hari dia, silinder tu. no lili. Anis opmo kau kira si tukui Friday semua. Tapi Friday semua. Kira si happy semua. Mau aflum ya enggak. Kan soalnya sini dipui Yung talong itu. kau tahu hiwas. Itahan mo bawal dah. Tapi rafa at ko man kau. Ifai mo man kau lama leto at malili. Silinder telemiti. Ayun po. Nono kali may posta. Kotan ti mam asti tapi. Mo pala ting rent Kalau ting dia ada ko. Pala rent pala bills. Ne. Bamu amo fangas tu ko ka itu. Inya ko fara. Mo afoi si fiang at mo hit yes fiang knots. Yang ke fiang at mo. Fiang knots. Ifiti ala ting rent. Nakal pola ati so. Akal pola ati alili. Ayun po. Kalau tungren dia akan pula hati lagi. Muka ekor tungren ke pula timu boleh. Mati tak post ya. Ayun po. Kamu juga semua mau ya. Tak fiang tapi kat tu. Kalau tungren akan pula hati so. Ayun po. Vegetables taurus ni. Atuk tukal taurus. Kimo ni ko lalum itu ni keren tu. Ayun po. Si Fuok, irna ba hanisif? Ta Ikut baru. silinder tu naman. Meron niya. Tên là Kotoro Fiji. Đấy si ông mong ya ini. Itu tu kau ni. Aku pergi kau pun mula pula dia. Ta Lama ni tu. Maka kita pun lama depan ni buang kul. Betul dia kuk dari situ. ayun po. Dari hari ni. Lah seahau. Ta Itu lagi dengan nama yang offer.
Sa tingin oh. Mobile da Pomomou. Ayun po. Hit facilmente. Itu ni Ostia Masao. Ayun po. Fuluris no hotel. Ang instituis kuplatin asa Rihita. Fulilisi peri, kalau fulilisi. Fulilisi. Ayun po. Ayun po. Oh, eh. Ngoliw man ih demo yo sung ya man. I don't want to go back and work. Mu paritaya ni. Para eh. Pak si Manila kate. Dili pa awal ta. Pak ya.